Usandla into le. Alala. Siyabonga bakwethu, siyabonga. Sanibonani lokho khona lesi sikhathi uzindana zonke zomhlaba. Thank you very much for tuning in or for watching us right now. Mbongela ke uCline engihamba la emachelela igama ngeze Jesus Banda. We thank Urise with Harris Hotels in Bulawayo, Harris Sebabs, Kumalo, Enotendi, City Center, Hillside, everywhere. Plenty of hotels and lodges in Bulawayo. Thank you very much, Harris Hotels, the sponsors, current sponsors of this particular show. What is Kasomkando? Sancedisa lapha silithengele idata. Because he buys data, this is what we do for him. We also thank him. We appreciate you so much. At least you are a listener who appreciate it. From their pockets. So let me help here and there to tell data. Thank you for the data, Mr. Rice. Now we also katele ngube kunjani sikhathele. Chisabe kumnyaka ka 2009. Umntana mele 9 years umzalo 19 ngo-2000. Yeah, nangimuntu ngo-99 abeletha ngo-2000. Ngo-99 ngiseyigeli nje egijimayo ezifundela umntana we-primary school. Umntana wami waqasa unganikezwa kahle. Angithi ukuthi abantu baloya kodwa kwakufike-ke odadewabo kamkami labanye o-anti endlini. 3 days later umntwana waqasa ukunganikezwa kahle. Ayisathi into encane ngabona yinyongo. Umntwana waqalisa ukuphendula amehlo. Ngagijima thisa ngamhambisa-ke esibhedlela e-UBH. Wafika e-UBH laphana-ke bamhlola basuke ukuthi kuyini, bam-admita, badinga ama-test wonke kwathiwa wonke ukuthi negative. So ukuthi umntwana ubulawa yini saphelelo. Hayi wahlala amalanga amathathu, wahlalela esihlanu. Umkami lapha wabesithi sakhe ebhodi la ekubosiyazi, wabuye esithi hayi umntwana vele ukuthi uzasiphunyuka. Ngathi uyadlala, ngakhuleka ngisakhuleka. Wabhoda lapha ebuya le mide zami ukuthi amgezise. Umntwana wanganisengcono waqasa udlala abanye. Hayi lami ngaphumula-ke ukuthi sengicela umntwana nami seza-discharge-wa. Kwathiwa uya-discharge-wa ngemva amalanga amabili. Ngabizwa-ke ntambama kwathiwa kumele siphenduke esibhedlela ngokugijima. Safika khona e-Central, ngigijima vele ngasakwazi ukuthi kwenze njani. Ngambuza amanesi ayala ukukhuluma athi buya esibhedlela. Ngafika ngabona abasokubi, ngabona bengibizela eceleni kwenye indlu. Wabuya-ke udokotela ngabona ekhangela phansi, ngahle ngazi ukukhona usokwenzakela. Bangitshela ukuthi-ke uSandra sesichile ngasekho. Ngisazi up to today ngo-understand ukuthi umntanami wafa njani, wayesesilile, wabulawa kuyini. I-postmortem yathi unexplained. Asazi-ke mama lolo lusizo olunganani. Shem. Ngiyamkhumbula umntanami imukhathele Ncube ese-South Africa kwamanje. Ngamphiwe yena yedwa ethunjini lami. Ubaba lwana-ke sathe sehlukana after some time ngoba into le ekhanya safekta thina sobabili. Okwamanje-ke angazi ukuthi ungaphi. Lami ngihlalele lapha angila ngithele ngane. Ngicela-ke unditshayele ingoma zakudala. Jesus Christ. Umntwana omncane asazi njalo. Bathi kuyaloya kodwa abanye bathi akukho asazi. Nangeke ngitsho ukuthi angazi lutho shuthi. Shem siyakuzwela umuntu enkosi. Akulanto ongayenza-ke indlela yangikhona nale ndlela abantu bonke le. Nabona abanqaba mbulala labo bozabafikela bazakufa labo bahambe. Into yakwazi into yangikhona. Ngicela-ke ungitshayele izingoma kakhulu ngitwela nethi Morethi Ntandane ngajabula kakhulu. Wathi sibone siyayithola yini. Nansi. Tanda.
sithi-ke intandana ngilaba sikhathele ncube sithalekele lapho ase-South Africa. Sakhumbula-ke mlaleli othandekayo nxa usanda kufika manje-ke esibukela laphana-ke share the page, like the fan page, like it and share it and invite people to like my page ezothisa fan page nale lapho khona. Angithi ke hlobo zami kuba kufike njalo-ke sonkeni sambe ndawonye empilo esizenzayo sonke njengabangani. Ya mana-ke siyebhamba-ke uTobias Dube. Kunjani Tobias? Uthi-ke msakazi kulo mama ekhaya ibizele kodwa uthi azawukhuluma wathi kothundula kosundula ngale kusemidlesitshana legwele. Lo mama-ke umkakhe ebesebenzela ukutshela-ke amatraki lama tshaya siya ko-South Africa ko-Mozambique. Msazi umnyaka lo bunga-2017 khona phasi kuzaba ikhulu lami hayi ngakhonjwa umama lo ke labantwana ababili. Into enzakala wayelabafowabo lo truck driver vela-ke kwelilangothi mina khona phana umama lo wathi hayi lapha sokuthutha abantu sesibanje. Ngathatha-ke isigogo esikhulu kulesigogo esikhulu ebhedroom yami ngaphuma-ke ngisithandele ngazenza inyamazana ngakhala njengomangoye ukuthi ngizama ukuthi ngibethisele. Abanye babaleka oyedwa wasalemile ngoba ngangihamba ngeqayeqa kwathiwa ngaba umthakathi ngeqayeqa ukuthi ngizama ukuthi ngaphuma kuphela egedini angibambanga. Hayi kade umuntu kuyezwa ngerekeni lamatshe shala phana-ke ngahle ngaqaleka ngilapha isigogo lesi bavula-ke ukuthi ubana ngilele phansi bathola ukubana kangiqokanga. Ngabethwa-ke kuza igazi empapamile ngathatha ngasuka-ke enduneni sokugcwela abantu ngazwa khona ngale bahamba lami nje ngingaqokanga. Bathi-ke njona ungumthakathi usala ukuthi ubuye lapha endlini le so nomthakathi usenduneni somele utshiswe. Izalwa zamemeza ukuthi kabulawa umthakathi ngakhaniswa-ke enduneni laphana ngagcina ngisiyavuma icala ukuthi hayi benyenyeleke umamolo endlini yakhe. Hayi ngabhadaliswa inkomo ezongitheni ngahle ngavela ngahamba kwindoda-ke ngangiyazi ukuthi lolaka wathi inzingela phansi phezulu. So kwamanje sengathi aphansi khona-ke eBotswana obengihlala khona uTobias Dube. Umama lo-ke umbingelile ngazi umbiyaphila ekhaya ngisaqumi ngoba indoda uzangibulala kodwa uzothi ababelana nomfazi. Ya ngicela-ke lezi ingoma wafa yini inkomo zahle zaphela baba kodwa wachaya phansi. Ya ngicela-ke ungitshayele-ke ingoma engangiyitshaya-ke kokuyiredo kwami okuncane siyambona-ke umama lo amoya evela-ke kuphiko kwethi isiponono sami sakho umfazi omngane awulalihlono khanda khulu. Inesiponono sa
isipono sami sasemthatha isipono sami khona le emthatha ke ya ya isipono sami sijale ke Tobias Dube ose Caps Cameroon khona ngalo uthi kasabuyeli koJundura ndizwa into koJundura udali buya sekisidumbu lapha ekhaya kasaqumi ya ngoba umuntu enze nje wayangi kakhulu bambhaxabula okuzwayo bamkarabhoza umuntu wenkosi Surrender Khabo yabelela siswami njani Surrender Khabo sisa ke ngakhomba ke intoto vyana nengwayi Surrender lo muntu ngiyamsurrender ngegama lami nangisurrender Khabo ngibhala kwamanje ngisiphinda lo Dr. Duslot hawu ngalezigangeni ngilapha ke senginomkhukhu wami sisa ngakhomba ke umnyudwayi wayesithi usuka khona ke ngosiphepha ethology okumuntu lokhu kwakuvele kusithi kuthene ngabanye otsotsi begoli ngikuthanda ngafaka insizwe yami yonke yazi umuntu lokho into okungenza yona kokulokuqaba phakathi isikhathi esiningi wayesithi yena ukuze-ke akubona ukuthi ngibona ukuthi ngiyamthanda afuna ukuthi yena athi ngenze lokhuyana yebo kuyenziwa khona kana ulami ngimunye khona ngale kodwa into le yayingagezi manchisa and into engagezanga njalo engashokwanga kodwa yabe lokhu ifuna ukuthi igqibe idoda yayilwena and kakwazi ukwenziwa njani wayenhlukuluza lo muntu ngingathi yena khona ngale athi hayi isintu kasikuvuvi ukuthi la engale kumele na ibe ngimenza njalo ukuthi yena azizwe ukuthi indoda ukuthi kwakumnceda ukuthi ezifuna sefika emizweni yakhe ukuthi sengalala nami so into le yayilihlupha ngoba ngamtshela ukuthi aqale egeza kodwa sesithi kodwa ukuthi ngijwayela abanjani kulabanye ngibenzayo so ngizithulele isikhathi esiningi ngicina ngiyaphalaza ngabonga-ke ukuthi mhla ngimbamba lo munye usisi ngathi ngaphuma kanje ngaflathela hayi ngiziphilile manje mdala njengutshele usuku lwami ngasoze ngafa ngalukhohlwa olumhla ka-16 June nge-Youth Day eSouth Africa ngo-2015 khona phana lapho kwakulodwayi lo Toto Vyane lo awuyamqamba ibizo lakhe lapha vela kwasiphepha I surrender you hayi umuntu akade abalelani baba ngawuthanda izinto ungavela ukuthi ufuna khona ukufuna lawa ekile la yenza khona okula ufuna kanti wena wayefuna ukuthi kube ukuthi wena nguwenzwayo ukuthi wena kube ngumuntu uyazikholisisa wena lona omunye umuntu akumelanga hayi mfowethu ungawenza njalo ufuna ukukhulekela wena ufuna ukukhulekela kodwa ngicela ungitshele ingoma loba yiphi loba kaMajayivana ungayithola kumbe unjeni ntomani Safiro Maskati kumbe ngawandlulela ngoma ethi badlala njani ibhola yalendazi ngajabula kakhulu layo yini thisi asawazi umdlalo lapho badlala ibhola mara sibona bana ndlaye ya chila moyo team yakho surrender I surrender you Khabo Bathi dlala njani ngelamata inyoni vane ngelamata njali dlala njani ngelamata dumiso kumbete ngelamata ubaphethe njani ngelamata ichila moya ngelamata bayithanda njani ngelamata upita mkomo ngelamata kwatubamba njani ngelamata Joseph Tembo ngelamata nayo bamba njani ngelamata netai moyo ngelamata kwatushonda njani ngelamata matinda ndogo ngelamata yenubana njani ngelamata tito pagele ngelamata nayo shonda njani ngelamata taitasi machola ngelamata nayo shonda njani ngelamata tumisani nguluwe ngelamata yenushonda njani ngelamata Richard Ndlovu ngelamata kwatubana
njale nginamatambo namoshambira kanamatambo yenutoda njale nginamatambo kwanuweni sube kanamatambo yenubala njale nginamatambo takila simuloi kanamatambo nayubala njale nginamatambo alekizanda masego kanamatambo kotubala njale nginamatambo mokeni firi kanamatambo yenutoda njale nginamatambo josaya numalo kanamatambo wayetoda njale nginamatambo yenumabalega kanamatambo wayetala njale nginamatambo jemusimumalo kanamatambo wayevala njale nginamatambo tomi masu kanamatambo wayetoda njale nginamatambo putivanasi kanamatambo wayevala njale nginamatambo lorenzi firi kanamatambo umaneja njale nginamatambo yenuberidaga kanamatambo ubakocha njale nginamatambo wilatikumano kanamatambo ukokela njale nginamatambo enestima vema kanamatambo kotutota njale nginamatambo abimadodo kanamatambo kotutala njale nginamatambo Lebo ngabe walaleli bona lithola ngaphansi kwekudla banalo bafana bamashona nyama bahlala njani uyila kukhumalo lalo kathesi uyajikajika bamilo mathinda ndogo behamba lalo kunesayimoyo nesayimoyo yakhela phansi kwekudla ukuthi mshaduluwe banalo banalo ichila moya gailamatambo bayithanda njani ichila moya gailamatambo bayithanda njani nginamatambo namoshambira ngalamatambo kotutota njani nginamatambo lorenzi firi ngalamatambo mathi ngoma sithi ke ichila moya badlala njani elamatambo. Just a quick one in Babaza Machi. Everything now has been compiled by the police in Bulawayo. The docket is now with the prosecution. Sekhanisiwe Western Community of Bulawayo because the matter ikanya in a country park. So therefore, omunye prosecutors who spoke on condition I don't mention his name. They are waiting for Tiako to pick up Abengcono because they need more evidence of that. But the evidence which is there, they are very happy with what has been compiled by the police. So the state has got a case. Then they will be set down to tell you exactly when our appearances are in court abanini. But the surprising thing, when trying to question this prosecutor, how does it happen? Is it because of a celebrity? When somebody is being taken to court, we know that somebody is always arrested and put behind bars and given bail. Why this favor? Why this favor? When somebody is accused of such a serious crime, you will still be roaming the streets, or will still be going on Instagram, will still be going to commit more offenses around. Last week, there's a case as well which is reported by the sister and the brother-in-law Amash, whereby a phone worth more than $400 was destroyed because he wanted to get the phone, but his sister wanted to phone allegedly pants. So those allegations are also serious. So we ask again, the question, is it because he's a well-known figure, is a public figure, or what? Because if this was any other person, an ordinary person, that person would have seen these police cells before applying for bail in my court. But we don't know anyway. We don't have the powers. We did what we can do. We have supplied all the evidence. They've got all the evidence. It is up to them, because I'm not a judge, I'm not a magistrate, I'm not a prosecutor. What we do is to lay everything bare. Siyavula nje indlovu
khiphe ekhasini kushiye laphana abakwazi abaphambili somele bathathe off. We've done almost everything. Some of us supplied what we were told to supply. So asikwazi ukuthi kuyahamba njani. Sizezwa ke will keep you updated, but sokuseduze. Lapha siyakhona. Right. Hlangano kunjani inhlangano lebizo lomuntu engumasi. Inhlangano Ncube iyaphila yini? Ngikhumbula isikhathi lesiyana ke ngisesotsheni. Shisabe ngisebenzela ke e-1 Commando eRarendle Soldier. Hayi impilo yangibona ndodabe ukusokolwa. Akubondwa so izibondwa zithunywa ngeke ngahamba futhi eDRC. Angeke ngaphosa mina umbhobho mfala kithi ngabona 99 khona ngale. Shaya ke silwa kabuhlungu. But into ezakalayo khona ngale uyakwazi nxa sesotsheni kubutho imfihlo le ngikhuma kuwena. Sasisuka vele sasizibambela sibhinya umama khona le DRC esiba rapper angalo ukuthi lami ngangarepa but ever since khona phana ngirepa ngikhona ngale ngilisotsha ngabuya lapha ngasengiretire 2004 ngagcina sengiphuma South Africa ngilesikhathi lapho kubuya khona izinto ngilele ngiyambona umama lwana ke engibuze ngikhangele ukuthi wakwenzelani into liyanhlupha ngeqe ngethuke even intombi yami sengagcina sengikhuluma iqiniso ngayitshela manje kade sikangikwazi ukuthi into le ngilatshwa njani ngibe kuhlelo lwakho ukuthi ke mhlambe kukhona umnyonga walahlela umuwe ya ngoba sengabhoda ngabhoda izangoma lapha eGoli ngabhoda amapostoli umama lo uyabuya every time vele sometimes awupheli these days awusapheli khona 2 weeks engabuyanga ngilele ngimbone engibuza indaba ezithwala ngemsakazi ngicela ke unjalo ingoma leyo uxolo ngangumfana omncane lami ngangilengile ngoba sasibaningi lo ethathu wakhe mhla weday yakhona so lapha mfowethu into le yenzala kudala asonto yakathesi I think I was 21 kwenza manje into sendihluthwa yilokho ukuthi kuyabuya ebuthongo kunzima ngizama unilala nginathi utshwala ukuthi ngizama ukuthi ngingaphuphi kodwa sometimes ngiyaphupha kunjalo into ehluphayo ukuthi abe ngibuza ukuthi wawumbinela siyakhuluma ngizwe ngikhuluma le language yakhe engayaziyo kodwa nje sengikhuluma layo uthwano kunje ngiyaxolisa mfowethu ukutshela indaba zami ezibuhlungu yimi inhlangano Ncube umuntu enganceda thiza nansi icontact yami amanamba zami ungisize mntakababa abe cela ke unjele ke amasotsha yaganga sorry to say era ngutshela ingoma ukhethe zabaningi sibona ukuthi usidumo udoma fela wathi wakhetha mana sponsors amthola no sister H wakho umbo sports H kana sports H yamthola sibone ingoma ethewi njalo kala njalo hlangana Ncube njalo kala njalo hayi unephathi foka baba njalo kala njalo uthi sokuthathela intombi 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 hayi unephathi foka baba hayi unephathi foka baba awungenolwandle
unebhadi vuka baba. Okhalela thina uthi bayaxosha emsebenzini. Okhalela thina uthi awuthola umsebenzini. Hayi unebhadi vuka baba. Awungena olwandle khipha ibhadi man. Awungena olwandle khipha ibhadi man. Okhalela thina, okhalela thina. Hayi unebhadi vuka baba. Nalokhala njalo uthi sokuthathela intombi. Nalokhala njalo uthi sokuthathela intombi. Hayi unebhadi vuka baba. Isibokusethi ngoma sithi-ke Themba uhlala ukhala njalo ke nihlangano nqulu. Yeyi kunzima lokho ke nihlangano. Iphupholela nazi ukuthi lalela Thombani. Ye mana ngibambe-ke evela-ke kuluba Mpofu njani Luba Mpofu. Ngoluba elihle Mpofu. Kodwa wafitshana kuthiwa nguluba. Siyakubelela Luba. Ngisazi amshoka wayibona indaba yami emaphepheni. Mina bekungu-2013 lapho ngabuya khona ngisuka phetsheya ngizoshada-ke lejaha lami lekhaya. Leli jaha bekulenzela yonke into, nginika imali. Umshado lo wawusponsorwa yimi la esithi yangithanda. Efuna ukuthi-ke sibuyele sonke sisiya phetsheya. Ngicela ungathi ukuthi ngingaka angihlale eZimbabwe kodwa ngifuna ukuqamba ukuthi ngingaka. So-ke kwalungiselelwa hayi ngikhaya imali yakhe engakwananga ngamunciphisa ukuthi yangivelela. Naye wayele madlana encane wafake yakhe. Bathaba kakhulu abadala ukuthi hayi uluba intombazana babayithanda kakhulu-ke. Sithole umendo. Umuntu lo ngangamthengela yonke into zami ukumphucula ukuthi akhanyithisa. Ngafika-ke lapho kuseleke 1 week. Hayi sabhoda sobabili senza lehlungiselela umshado lo-wedding planner yethu. Ncedisa lapho nalapho kwahanjwa-ke sasiyachada ngaqamba ivenue. Angifuna into abantu laba mbhala bazathi bayakwazi ukuthi ngibani. Sehlukana-ke lo umngami wayemele abe ngumngami kuyi-Friday. Savalesana ukuthi senziye camp mina lamantombazana la yethi-ke sesiya stag night namafana. Hayi ngasuka-ke sengilungiselela ukuthi ngiye khona ngale ngahamba sesiya ukuthi siyahlanganiswa-ke umfundisi. Sama-ke shisa lapho komele afike ngo-9 o'clock. Sabafone amafoni kangeni ngaqonda ukuthi leli dakiwe. Athumela abantu ukuthi-ke tungaso okunyangisela lokho abantu behlezi bephile bethe shi laphana-ke ukuthi-ke sesihamba-ke kuyahlanganiswa ukuthi la yathuthi ngoba wayemele ukuthi yena-ke ngithole sekhona. Aphuma-ke emoteni laphana ngazama ukufona kwehlula. Umuntu wacatsha. Sadinga-ke abangani wakhe wabuyi-bestman wakhe wabekhuluma-ke ukuthi umtha uthi yena akasakwanisa ukushada-ke udriver wabaleka wathi eBotswana. Akunjela ukuthi ngangibhekathi shisa ngahlala phansi esigqoko esimhlophe ngaphelelo. Abantu bamangala wachitha kanjalo umshado. I felt so embarrassed empilweni yami. Okunjena zayengoboni. Lokho ngaba yimi nakathesa into othiwa indoda phansi kwami dot. Afuna ukubona loba sokuthi 10 angisafuna umuntu endini. Into leke u-anti ngiyangiduduzayo wathi uthi gadalelwa ngamina. Abangibo bebekhona kwaphana labo baphelelwa. Hayi wahamba umuntu wenkosi. Ngathi ngahlala 2 days ngasigada ngabuyela bengizela khona. Nakathesi nje kuba nzima ukuthi ngibuyele ekhaya. Sisa kathi-ke igender yakho le njani. Sithi hey madoda kanti hayi mfowethu mtha
hayi khona umntana abantu menzane kanje, hayi ungezenjalo mtha, hayi khona, this is bad. Awusakhulumi ngokuthi kuyini okusolile. Hey cela-ke ukutshele ingoma eyi-one khonapho ongayithola, ikakhulu-ke ethombeni uma ngayithola sethi lavo, I think ngiyitholile. Hayi umntana abantu esizume zihluke sithi I can imagine. ayisadakwa ayisaphela Sethi lavo Lavo ezakwa eswiti lavo elavo engithi lavo ola lavo wena wena lavo eswiti lavo imanya buritse wanotshela sithi lavo ukuthi mina ngithanda-ke utshwala uluba mpofu wasala-ke bambe clutching tin hayi sokushaya phansi okujeki ongudodi womuntu okumthahi nokuthi ukhuluma ukuthi kuyini phana kithi utshele hayi I can imagine imali yonke le sendivulele inkomo lokudla kwabantu nabakhaphi. Hayi man, hayi mfowethu, hayi yini ngisakhumbula agenda to agenda yakho kathi agenda ka-Adam ngithi ya umbela muthi ngifola leyo agenda. Themba Sibanda sakubingelela kunjani Themba Sibanda? Uyazi-ke nxa usakhula thisa-ke uyabusenza izinto ungakwazi ukuthi wenzani.
le ntombazane behlala duzane lami kwafana u-R Mzilikazi. Lo mntwana-ke ubemuhle kodwa-ke mina wayengasotsheri agcina-ke lami njengomfana osakhulayo ngile-19 agcina lami-ke ngikhombisa ngoba wayengesaba besesatha lapha ezikweni abangirikida. So unkazana lo-ke wayilabantu ahamba nezimoto, so ngangimethusela ukuthi lami ngiyathola abe qeda ukumchiya lami ngayivuye ekuseni esikhathi lami ngihambe khona phambi. Kuthe ngabona sephambansekile wamitha laphana. Yazi lo ntombazana ngawamba wazama washugadidwa kuhamba ngezimoto leso sikhathi. Lo mnyaka ubunganyaka ka-1994 angazi ube bayala yini. Wabe eqhutshwa-ke umgugu wakhe u-anti wakhe besiza ngikhaya bafika laphana bahlale eceleni komnyango wendlu babuya lapha behamba la eguze ekhanda bathi bazobika isisi. Yazi thisa ngaginqa lapha mina ngivele ngiqede isikolo ngilova ngacabanga ngoba-ke senginomntwana sengisenzani njalo umuntu engangamthandi ngangiphomba uzinceda ngayo. Ngahlupheka laphana kwaphuma umama bangithethisa bamkhalala lo nkazana wasala ngikhaya. Yazi wawusithi ngimkhume ngengqamu ngazikhuza kodwa ngimbulale angizake ngimfuthela ngisho yami. Umuntu lokho kwabiselwa ngiyo sesibhadalile idamage kwakusala kwathi kuyafela kwaphana. So bacela bemsusa-ke lo ntombazana kuthiwa ngofii wasuka laphana-ke sebuyela ngale ngiwo sesikhiphe imali. Yazi ngacaka ngahalwa aba lelo lezimhlophe ngumfana omncane ukumithisa kwakungalula ngaleso sikhathi 19 years kuthiwa sekimbithise. Ngahlupheka-ke impilo yami wabeletha-ke lo ntombazana. Akungitshele umnyaka 1995 kwaphuma enye into engazange ngiyibone emhlabeni. Umntwana waphuma esiyali le nengile ikuhlanya kwami khonapha-ke ngisala lesisu wonke abangikhaya bahlabothi umntwana lo ngomlindoda okwakuthiwa ngunduna owayejwayele ukuya ezomthatha wayefanana lekhanda lakhe yonke into. Mina ngimuntu omnyama la unkazana lo omnyama kodwa kwaphuma umuntu ongani ukuthi ikhaladi umfana wobomvu gap. So lakathi esithile ngamkhana umfana wabona sekhulile sizwa ubuhlungu kakhulu nangaqanje laba ngathiwa ngumntana. Into le yanilimaza emotionally. Unkazana lo kumele enziwe ibuhlungu wena feel lapho endlela khona owazi wangenza khona ngilesilonda enhliziyweni yami. Ngathatha omunye umfazi lakathi kodwa ngacabanga ilanga lakhona ngiyethula kakhulu. Cela ke ngijale ingqondo ukumithisa kulula nje. Hayi uthi saphela udlame nasikho yakho saphela udlame. Saphela yenena awuzenze sobaba ye ayezifeka ayodade. Abele ntandane esikalayo zosulabane. Abele ntandane esikalayo zosulabane ezinyembe zesifile.
Ngitshele-ke uThemba Sibanda, Themba Sibanda. Siyabonga kakhulu-ke. Ya. Ilo hlelo lothi hey manje. Ngisakhumbula lo. Hayi babhala abantu. Debra. Mase sikuphethe Debra Lunga. Ngiyabongelela Debra Lunga. Siyaphila lathi. Ngibuye lapha-ke eSouth Africa ngomnyaka ka-1999. Afela lapha isikhathi se-millennium. Habe ngisebenza kodwa abangani bami bakhali bephila mnandi. Mina ngisokola kwenye restaurant. Abangani bami bedlala belabo Bushmen abaningi. Hayi ngiyagcina nami-ke ngilingeka ngingena kuleyo gang. Bengiqalisa-ke umsakazo ukubana-ke ngingene i-shoplifting besitshontsha. Umlenzi wami lo-ke tshisa uyayithwala 2 liters 2 kg le-rice ngifake kona bana ngiphumela kweshop ngagcina sengiyathatha-ke ezimpahleni kodwa ngazobanjwa kwenye ishophu kwaba nzima ngabotshiswa ngibona kungigadi lokada kokungibonile ngabotshwa ngafayindiswa ngakhishwa yabona into ongayijwayelayo isube mnandi kakhulu ngabuyela futhi-ke sasitshontsha-ke lapha amafenita sesisenza ama-idea fake ngagcina sengibanjiwe ngagwetshwa-ke i-18 months phakathi ejele kodwa ngihambe eJaws prison nale liyaziyo ukuthi ayi-subsidy hhayi kwakunzima laphana-ke kodwa ngendlela ukubana-ke mina ngangifuna ama-favors kulabanye-ke ogadini angigcina-ke sekuthi eqizela abadala siyatshontsela ngilala labo hawu gadi labo babesilala kakhulu waze wenza ukuthi angincedise kube le parole ngaphuma into ehluphayo etshisa ngithe ngiphuma ejele ngimithi ngase ngimithi ngiphuma lapha ejele ukuthi sizoza sithini abantu bamali othi usuhlala ejele 9 months usubile isisu ngoba ukuthi ungikhipha wakhe ngoba ngase-ke ngami yinto ukuthi ungane ngithwele umuntu lo sengibuyele ukuthi ngizame ukumdinga kwaba nzima wambuluza umuntu siza ngasengizozala-ke nomntwana lo-ke umntwana waphuma-ke e-December namthanda umntwana wami kalababa kodwa ugogekile kwaba uganga kwami kodwa kula ndaba isipho sami sikaNkulunkulu ngilaye endlini isipho sekhulile kathesi yimi lo Debra khumbula izikhathi zami ngizana ngama-2007 8 eSouth Africa. Debra umntwana kaMazibuyise indaba zokuthi wahamba wanikudla amakhosi wanikani abantu noma ngubani sisifike khonapho ngakho-ke akula ndaba ekela simthele-ke ingoma kaYvonne Chaka Chaka oyicelileyo Let Me Be Free. Debra.
City, let me be free, set me free, let me not be your prisoner of life. Yeah, Deborah Lunga, Kulisum Tanamana, Markham Pyong, now got the challenge to the right now, brilliant Chakuma. Hello, brilliant Chakuma. Mina ngibuye United States of America in 2009. Ngafika lapha ke msakazi mina ngibrilliant Chaka ngagcina sendawo othokoze Atlanta eGeorgia. Ngafika lapha ke ayi empilo America ngayibona ukuthi ngiyini ingajwayelanga. Nganganyazimela sebenza umsebenzi enzima kakhulu. Ngazothatha ama-license drive ama-truck but hayi kwangehlula. Ngithola ke umntana ekhiwa umuhle sakhombana umntana lo wangi-introduce ke kuma-drugs. Ama-drug laphana ke aqala sokufuna uba yidila. Umntana lo wasezobanjwa ngamapholisa wabuya wathi mina yimi engisupplya ama-drugs. Leli khiwa leli asozangaba likhohlwa chisa. Ngabona ke ukuthi ke namba lamapholisa agijima kahle vele ngahle ngaginya ke isigaqa secocaine sagcwala ke esiswini basethi endlini baswela okunye kumphosa khona phana vele sikumva ngensimbi kwathi umuntu lo mina ahambe kuma-x-ray banthola ke bangikhamisa ke eseli ngahanisa ke kuma-x-ray bathola iphakethe likhona lesiswini bahle kwathiwa ke ngiyasikwa ngi-operate balikhipha ngabotshwa kwaba yi-state witness kwakhuluma ukuthi mina kwakungonika ama-drugs so ukhala usithi mina ngangifosele ukudleka ama-drugs wathi ama-drugs nxa yami ngitshaya nsithi masithini ingazange ngikwenze kungiyomfundisa ama-drugs agwetshwa-ke bathi 12 years bakhipha kwaba le-8 ngase ngidipotwa ngabisezimbabwe omanje ngise-South Africa lapha-ke ngiyasokolela thise ngiyazama ngiyaphanda lapha nalapha kodwa-ke amakhiwa sidodi yibo brilliant Chakuma siyabonga brilliant ungesivala ngawo-ke uhlelo namhlanje-ke thanda kagijela amakhiwa masesingithanda ukubona abantu ligijimela amakhiwa balizokujika izinto one day mfana ngithi asazi mana sikujayele sizojika izinto thanda ubonge lukulive umatshelela Clyde sebakhona sibonga Harris Hotels, Harris Group of Hotels. Thank you so much. God bless you. Bye Sulantana